Date 4 August 2026 William Nazareth English High School Campus Zinka a Chapangho Leka Simle or the Povin till a check ho Chilaya Sazuki Tiani Kultu Wankwa Molim Tasa Let me loan Tuchunga Melmakan Tapao Benji Donate bola langkat pahi golhang seilen okay sila anakai gil yara hel honin amanin ji ai donate pi hin sila student ho pathin long sekin gan lai to lai ki chai hi lai jong le chapang buffer zone ami hi za hi jingka ni la lekha sinjing thaina lai jan Borders class kosung chapang lekha simdi gel kho holoi ni lilanga ham hati chang ama hozong accommodate ki bolin chule ichi ho hi chapang alham ji bazong minutes of him Gandhi Mahatma Gandhi that handwriting is incomplete education handwriting hoi lo hi thim julna thimlo alo sam khat he atu bani sapang ho hi handwriting na sata in ki boiti la handwriting adinga chu 4 lines for handwriting ho hi rom le ki dei thona e chili ji ping le align view ko ji ko phata aman cha ding hi katin ka se ki ji chila he ngale chen handwriting hi ipija chim ham align to kha de dolum sang pa ti ji ting le itia he chung lang chi ding hichi azem pa hi handwriting alida hi le bana cho h teaching le hitia he chapang ho kahil dam chu amalanga na on sa la bona he a on ki bangding kim khat loin jem khat to hi langa on sa jem khat alai jang ke ya jem khat langa anung langa on sa loi ki ti PM enjoy he sudi nadinga ki bol ji hin that is my book hinga ji uti that is my thing len ibat deal my book eju kale kha hi kitam ke aile ilcha ki ji dan hi abona awon dan ki bangdin le khai ji ting le akita ho jong hi chang ni ham chu chi bang bung ai ro le ki bang hen hun ti lo handwriting hoi iti ting le a on dan ki bang ding le a gap dong ni ki bang chit chat ding ki chung cho na chu a size ti tang handwriting a he a size ang ngai jem khat lin ding alai jem khat neu ding ka hal tu le le ai lo wa le na align ken khat chat lo wa vat jet ham ai lo wale langa align gabal hen huna adang mozo sanga gasau do ham anoi langa jong gasau chu ham ki ho ta ni oi style ta thil bolo yong chu ji na ni jong an hang do na handwriting i thing na pai zo ji ta ya chu chapang ho hi itia a basic guidelines ki pi zo wa hi class 1 to 10 hi ken ta check ji nei class a ozan Aditya class 5 below to handwriting jong ani na first poster jong ki tin izat sap wanga hi ahedana kingai to aji king lehin adona why ji do ben do hitam ji so to ki ham carelessness 4 lines aji le phamai mai 2 lines blank an ji le koi hi idea mong chung talo blank a hi bang hi blank a hai blank ahin kay chapang that is
my book ที่อิงที่จะก็จีเป็นฮีอาออนดันที่บังอาเก็บดังที่บังฉะนั้นอะไรโซนาปาหินอันเนี้ยซีที่บาสะดิอาจุมปาหินที่หัวตะบังให้เราว่าให้เลยอาจุมหลังตรงคดีเลเตอร์ขจรที่อันนี้อันน้อยหลังตรงคดีให้ไว้หัวคิวหัวตะบังที่ชัวหินอันน้อยหลังตัวขาดีที่ชัวหิเบลงฮิจงเลยจีพาเลยคิดจัดคือเลยไลน์ตรงฮิจังเกียจีโดนดิ้งอาคิดจุดงานที่มันขัดเลยเบลงอาจีโผล่เลยก็สวยเลยที่หัวตัวที่โอเวอร์คัมมาบอลนั่นเดียวแต่นั่นสักคิดแบบออลปีหินเกี่ยหินปฏิทินทูตขันโตสาดิ้งเอกกุนจีนไบเบิลจ้างหัวให้วิตามินเล่บางอย่างให้กินสะอาดไบเบิลจ้างBible kumpia sang kamten tu sam number tu sam laku sang kana para zakat som sagi laku baume ichi hi aba hatte te ti na ampo ehin na ke kho kha dum zuin Nazareth skula kumthum kum li hun sim ta ho tun aba ha jo mama hi aji chu repeatedly revise ki bol boarding am ho di tu an ka boi ti hi ni sunga hi chi chang khana para zakhana som sagi lagu hi revise ka bol jo wa first day chun jinka exercise bol chai wa le ka simdu kon la kun chang khana para chang som hi revise bol ai le jinka le ka sim chai bu ane din kon wa taw na a ho chang som thum la khana para som na revise bol jinka la nga hi chang som na revise bol hai nila ting jong le hune zo wa le kha ni sim ding tin le 51 to 80 hi a revise ki ba chale le kha sim chai pung thum jen le kha sim wa hi pung ko dam tin na kon ki khan na taw na ho 81 to 100 na chi asim chale ni khadai chang zakhat ni revise abol ani ni ya chu zakhat le som sagi le bu mai ya som li dia ding ai ho ma he jinka lang pa he ni ya chu chang som li jinka asim du som li sim na ding wa chu jinka le ka sim ding kon pa he chang zakhat na khada pa da zakhat la som li sim du le ka sim nga ting le chang zakhat som ni la khada pa da som li chan ti chu jinka ani ni la jinka chu ti chu revise nila ting le bune zo wa le khan sim du ting le chang som li la khada pa da chang som bu chana sim ai le ki khanding ting le chun chang som la sagi le di ta chu zakhat la som li la khada pa da chu zakhat le som la sagi ti ta chu sim ni sunga hi Bible chang ko revise thoti la chun hap ta khada chu ni sagi hi ha alhom pe na chu chi thumvi revise ka bol sa man school awang chun ajang khai deu na hin aji chu chapang leu chu ho ti hona Monday la hin chang som ni jinka assembly ai 1 up to 10 revise bol nila ting ki afternoon assembly ai 11 to 20 Tuesday ni le say na chu assembly ka ai chang som hi ta an sim to pe ahin da boarding ma mo wang chu na sa ta brain exercise mo mean ipiti pathin tu ahiti boy pi sa am kiloi jong amin asei nom sei jong da akat na a pathin kwai ding hi chi ke ho chi he ya chu chapangin pathin tu ahet hi khunung ge ya jong phachu ma hi ti pa ju chu ki ba de chang ki sim sa ki sa jing hi in chi Bible chang asimo hi English to ai pawa to jong akibat ka jiwa chule brain hi exercise low i khoi zinga hele le ku ta man lawa nem chi ti a chu low ku ne chang ho bol di ko no low ku le hi ki bol min de jing chu ta bang chu hi le kha sim law han nam hi jong
a thin thu a sang pi an by hat the la chun ozan head dinga lo ma sei pi ting na ki sim te mo jong la chun al tho hi thu chang len du na dinga chu an min sa hi ding ti chu jai gel dan khat chu hi chu la ki discipline na khat jong hi the point tam pi amin a thin thu khat na koina hagaw an ne na number 2 English improve na ding jong hin athum na chun ama ho dia discipline na khat na hin simai mai na wa ji jong ji in class 2 ho jong hin ta chu handwriting check a kino the thwa ji ho lai jong comment ki pe ki da chun ji chapang hin aji wa nga hi ka thil ji hi hai ta ka ji ding hi ti lung thimul lo assignment fulfill na dinga just to fulfill duty ta banga gang chela mo ji class 2 wang so hin na alin to neo ki hin ahin la neo ho alina sanga hai ta jong omi ya cho ma comment he le careless ki chu akitin ya cho a hoi le hoi lo jong ko set kan ki jin jeng hitia hi chapang ho ki ko ka hi fin thu alung thim ba keulo notebook ga cho he abi vela ji wa hi chi 4 lines a he hung hoi do ting le 2 lines a ka ji sa ke ding 2 lines a ki dai ting le blank a jom ka ji sa ding hi ji 2 kum sunga ding a scripture ji thwa ding a ke strategy je hi ve vin chi class 2 chapang a hin kim joli how sapu ka upa pa kum ni ku bang hi pai selin a ji dan ki pam den chai very good ahin la chlaya kin comment ka pi din chu connect the letters ka tikit na hi ma hi chang lang nga chang ho hi ki kamat lo cho bang hi khunung ting le ajo sa ta ya le athil ji hi gang lo ji ya to connect the letters ya hai ita chu ka bo class 2 a pa da hi class 10 chan ni ta hi ka check pi ji he ji na grade school hi chule chi chapang class 2 a lalin thang ki pa hi topper hi jing hin very class 2 hi wa nga handwriting chu nal jing lo hom te awaza khat hi nal ka sa in style ho jong hi a hoin a jem a letter size ki bangin a on da na ki bangin a gap pi dan ho jong hi a ki bangin cho to bang hi chapang handwriting ki train lo na ka ye chun nu le pa te kim kat lo he thin lo thilji tia phun lo jong mai te ti lai mem sei the ya pon na cha te na tu te ki kho kha dan hi ve meet lo na dinga ki train pi wa oi meet na dinga te top chana ta thin he na ap na kham khama he o zo ho che thua he pan kala o hin so ka bol do se he a hoya phai a hin se lo ti na bang cho he pon he kam mo a pha ke do he thulu pi te ding gom ho che ka hi ve che he Nazareth school ki kho kha na lam thung izan ham la handwriting hoile sikmang na ding eradication of bad handwriting ugly handwriting jo he ke ho dia ki bu pi khat hi ya chu ka hin update nei ve ki pa me